Tete. Dia mau ikut Tete ke Namlea ini. Iya nak. Toh? Iya. Ikut Tete Namlea toh? Wih ganteng ini. Oh ada sholat kah? Sholat bagaimana nak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh begitu kah? Apa itu? Cicak kembali. Cicak. Hah? Iya. Pergi Tete di Namlea Iya. Eh? Iya nak. Tete Namlea tuh? Begatal ke apa ini? Panas kah? Begatal kah? Mau buka panas, mau buka. Oh, wis ganteng nih. Ini. Ganteng nih. Gua belajar gunting rambut lah ya. Bapak saya mau gunting rambut, saya dapat gunting rambut. Aja. Apa saya panjang nih? Aku lah suka panjang. Kalau